ibile watsa bile watse hamfit bile banyanyeka bile watse ke batho ba hao emanyana wena ke batho ba hao ema wena ha ke dikeni raya go thibela mang wena mang akijole libona mos wena jola ngibona wena jola ngibona emamona okobuhle manje i-wrong lento yenzayo mfethu i-wrong lento. Sanibonani, good morning, ashene ekuseni kuseyimi futhi uDlamini uSebalikhulu uJama kaSijada inkomo zidle ekhaya ngoba isolabeluse uSigunya Mkhonto umfazi mabele made owancelisa ingane ngaphesheya komfula wena owasulisa umuntu ngesikhuni endunu kwaze kwase ekuseni eyoba ngithi kuwena welcome to another beautiful episode of Uyangijolela khona la on Duyaza TV. Uma ngabe akasubscribe usenkingeni okuphuthelwa izinto ezimnandi yenza kanje, subscribe, like, ucomment, ushare, let us know ukuthi ucabangani ngaleli toho esinilethela lona bafethu. Siyabonga kakhulu ngosupporter, siyabonga kakhulu on watching, siyabonga ngama comment. Ngithi kuwena siniphiwe ngokusho kanjalo ayigcintshitshitshi vum 3 2 1 let's go. ngazile vele ukuthi uzosho kanjalo. Sanibonani bafethu, sesiphinde sabuya ke yimi lo uDlamini nginibuyele nenqephu nengqayizivele episode kanza kwethu usisi ubhalile la unenkinga mfethu njengenhlali yenza ke mangabe ubhala usibiza ukuthi size siyafika sizama ukukusiza la sizama ukukusiza khona. Mangabe mfethu awusizakali nathi ayikho into esingayenza, ngeke sikusize ngenkani izinto zingavumi. Kodwa ke ngifuna ukuthi nihlale phansi unethezeke ubhala u4 mangabe uyakwazi ukubhala u4 udonsa ama popcorn ubukele uyizwele wena ukuthi yini esiyiphethe namhlanje. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi ngicela ukumdonsa my sister kube yena oyikhulumelayo oyisholo yena ukuthi bafowethu ngingene enkingeni enkanje ngingene kangaka sengifuna ukuphuma sengiye right kuyona. Sisi wami ngicela usondele mfethu. Ya kushube makushuba kuhlangane makuhlangana. Sawubona mama. yebo sawubona njani? Ngiyaphila sisi, kunjani? Ngiyaphila. Awusemfishane yo igama welcome kwaDlamini usisi ubani igama? uLondiwe wakasithole. Umondise. Yebo. Hawe Londiwe wakasithole, siyabonga mfethu. Usibizile sisi wami sifikile siDuyaza TV sifuna ukuzwa mani ukuthi yini lengako sivusele yona ekseni wasiletha la. Bengicela ukuthi mfethu usithathe usibeke ukuthi kwenzakalani namhlanje. The reason ngenibizile la nginenkinga nomuntu wami. And sekunesikhathi lento yenzeka manje ngimconfronta ngimbuza uyaphika. Until the other day besihamba sonke sigroova kumnandi siphila kamnandi yonke into imnandi yonke into siyenza yo sonke ndawonye like ngathi singama friends. Kumnandi nje nasendlini masemgrooveni sihamba sonke yonke into siyenza sonke isikhathi esiningi sispenda sonke. Qale washintsha manje makagroova akasahambi nami sakahamba yedwa zonke izinto sakazenza yedwa akusekho mnandi ngasuspect ukuthi uyajola ngiloko ngizwa mahemhem ukuthi uyajola. Until other day ngize ngiya le etavern emlandela hamba yi1 ngimlandela ngimthola anayo ugela ahleli phezulu kwakhe manje ngimbuza still usaphika. That's why nginibizile namhlanje. Ake senze kanje nayo mntamane, bengicela ukubuza kuwena ukuthi before yonke lento iqala ukwenzeka bebunjani ubudlelwane bakho naye? Besithandana kakhulu. Bekumnandi. Ngize ngiqaba manje besithandana kakhulu. Mhlambe mangabuza ukuthi sekunesikhathi esingakanani nizwana? 3 years. 3. Okay. So kule 3 years le izinto behamba kahle zonke kungena nkinga. Yeah, besihamba kahle. Uqala ukushintsha nje manje. Okay. Manje ke sisi wami yiphi eminye imizamo mhlawumbe oke wayenza wena okuwukuthi uthole impendulo kulento ayenzayo njengoba usho ukuthi mangabe uyambuza ngayo lento uyaphika? Yini mhlawumbe osuke wayizama ukuthi umuntu wakhe abuyele endleleni njengoba sephumile endleleni? Ngizamela ukukhuluma naye. Ayikho into ayivumayo. Ayikho into ayivumayo ngakho. Ufuna ukuzwa kuyo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Mana usisi lo okuyena esikhuluma ngaye uke mhlawumbe wahlangana naye wakhuluma naye wamconfronta naye wambuza ngayo lento? Usisi lo esikhuluma ngaye ngiyamazi sihlala sonke la ekhasi. Ngeke ngambuza waphika. Iyangishaya ke mfethu lento ukuthi uphika kanjani ubanjwe oqotsheni ubanjwe red handed ukuthi lento yayenza kodwa still uyayiphika. Akekho ovuma phakathi kwabi mina slim. So bonke bayiphika lento? Bayiphika bonke. Ngoba noma nathi time ngimlandela ebhiyeni ngimthola bebonke akavumi. Have you ever had one of those days where everything goes wrong? My car wouldn't start.
So I checked my bank balance and I didn't have enough money. I needed a quick backup. So I opened a pocket broker. I registered in just few steps and remembered the Altrade feature. With Altrade, you trade using the platform's funds. If you win, you keep the profit. If you lose, your balance isn't affected. I opened the trade and made over $15 profit. That profit gave me exactly what I needed. It honestly felt like having a financial plan B whenever life throws unexpected expenses at you. If Altrade is not available, you can copy experienced traders with social trading. And if you ever need help, the support desk is there available inside the desk to assist you if you need help with withdrawals or deposit and more. I withdrew my money quickly with no commissions and used it to solve my problems immediately. You can also earn more with Pocket Friend. Invite a friend and they get 100% bonus plus. Cancel loss up to $100 and you can receive up to $100 on your balance. Download Pocket Broker today. Use the promo code DUYAZA July 1. DUYAZA July 1 for a 100% bonus on your first deposit. Pocket Broker is FSCA licensed in South Africa. Uses 256-bit SSL encryption and verified accounts help keep your account secure. Don't forget to click the link in the description or pinned comment. Still usaphika. Manje sizwami ngoba usisi lo okuyena esikhuluma ngaye la uze naye la. Yini oyishilo kuyena okanye umconvince kanjani ukuthi eze la? Ngimbizile ngithe kunezinye izinto zamantombazane rephezulu ngifuna aze naye asijoin. Okay. Akazi ukuthi uzeleni la kahle kahle. Eish. Kulungile mntama ngiyakuzwa. Icala likho. Ubekile kuzwakele. Uqedile ungethole kulungile. Ngicela ukuthi simfake usisi naye, yabo? Kuze nathi sizwe ingxenye yestory sakho ukuthi yena kulento eyishoyo yena uthini. Siswami ngicela usondele. Kunzima ezintweni zemjolo. Ngicela uzoma ngalapho wethu. Ngicela ningenze umseleko. Ninkaka. Sawubona mama. Hello. Kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila mfethu igama welcome ngadla mina usisi ubani? Kina Lerato. Yabo Relato yo Jehova. Ulelato? Yo awusilerato. Awusiyo wamtsiba. Kami re tlhola re bonana mo strateng. Ya re nke ra dumedisana ra fetana fela ne. Awuso walla mfethu la ka wena. Ane? Are wena umngenzi monna wa hae. The abuenka nna ke itse. Awitse? Ha ke itse. Monna wa ya umtsiba. Ha ke itse. Next. Okay, siswami ngicela ukuthi ukhulume naye mfethu. Umbekele nje ngendlela ongibekele ngayo because aramtsibi. Umuntu wakho uthakamazi. Lerato. Awumithi khotso wena. Khotso ke mithi mara like a ratlwana like kwetsang le khotso. Re nje like nalene re tsuba before so it's not like ke ntho ile ngore serious ne re tsuba before so na no yana a ke satlole ke tsuba and rena lo bloma fela re tshwara steak bo o bo dula le modima hae. Like gredi cho me ska itse otherwise friends with benefits. Not friends with benefits, just friends. Mo gona iso khotsa sana nako yaka every time ke mmotsi so phila na le wena le batho ba bolela ba ro phila na le wena ha ko botsisa o nketsa style. Ya no nna ke itse bitabe tshwantse re bua le motho ha cause na ke re di friends ha ona ntho ile ngwe ra itlhakantsa. Di friends mara mashigo re kena mara mapai. Are ke ni mapai. We just friends. Hi. Siswami. If kutlisitsa hantle ne uri wena motho awumtsibi ne mara ke chomi yawo ane awusi are ule walithola lu wena le motho hayi ko traveling lisunana udutse dima yena li ewa uitsibi nna ke tse o bone ka nkgomonga ke tse re bone jwang mara wena uzangwa sunana le motho hayi angazi akusona sunana amfana Sunani bona ba bataula ke re nna be ke sa tawa phela ke tlele jwale ngo tlo bona cause one of my friends phone etsa mpotsa re tlo bone khotso mo o sile ka ditlong yena o busy ene ke le bone ke le tshotse ka le ke di confront la phia wa rona ba mo sebela are motho a sa le chomi hayi ha sa le mpintja hayi
before nalimpintsha hayi if uya tavern navaleni if uya mgroove navaleni noyana asatsamaya lena asabuile lena asanataba lena ka lebaka la hao nna ke itse ke bona mo tshwantse re bona ba ilukise ba dule fatshe ba ke batho ba holo phela ba dule fatshe ba ilukise bona ba le ba itshonna ba se ka ntsintsha fele go ke like bona ba a ke bona ba le mo relationshiping nna ke tsene fela re di tshome wa tsena cause ke na mo ra motswaka wa tsena ke re kwena o senyang motswaka no wa tsena o ska ra o tsene felo no wa tsena mo ra ditaba tse kwena ke re o senya happiness yaka wa tsena no nna ke sa tlhole ke itse gore yaanong ga setse o ntsenya phela ka force like on draga in sisi wami uyazi mangikubhekile kanje I'm sorry but I'm not judging kodwa nje mangikubhekile ngibuka umuntu onamanga ngikubuka umuntu onamanga iqinisa unalo yabo uyakhuluma even shaking to show ukuthi lento eyikhulumayo amanga umuntu kalosisi uyamazi angimazi ene wena naye senidabulene nidlene indlela thizeni ngendlela yokuthi lo bhuti lo akasamnaki lo sisi akasanandaba naye ngenxa yakho sungene phakathi kwabo bobabili like re ditšhomi as I've said before like re ditšhomi tsa gale so no yana re no ha re kopana maybe diffusing ra dula ra kuza la sunana umnati a re sunane ra be re tshwere steke fela dilo tse ngata re ditse okay sharp ngiyawuhlwa ne sisi wami ngicela ukuthi ungenzele kanje mfowethu ne ngizocela ukuthi yabona la dume khona ngicela ukuthi ubuyele uyoma khona ngizodila nosisi lo sisi wami usisi ulelato uyayiphika yonke lento uthi akamazi umuntu wakho uyamazi noma uyaphika ungenzi nami ngimbona emehlweni ukuthi unamanga ngimbona emehlweni umuntu onamanga uyakhona ukumbona ukuthi lo unamanga sizoyenza kanje lento yabo sizofonela lo muntu lo umuntu wakho ngicela ukuthi mangimfonela mfethu umtshela ukuthi ukuphi akaphume eze ufuna ukumbona sizoyiqeda lento le okay Your balance is lower than 5 rand. Yes. Please wait a moment. Time Will be connected. uyayizwa lonto khuluma umlungu uqala ucela uyibambe ke mfethu hello Khatso Hello baby. ya kopotla mo strateng mo geteng ya Yellow House ke tlhoka re bolele so Okay. Yeah, that's 2 minutes in yana service. It's 2 minutes in yana baby jaka no. okay tlabe ko yemetse sharp asibonga yeah kumele kutholakala ukuthi umuntu oneqiniso lana ubani umuntu onamanga lana ubani sisi wami ngicela ukubuza mfethu engakafiki umuntu wakho ngokukhulu nje ukuphuthuma uma ngabe mfethu kuyatholakala ukuthi vele lo muntu uyayenza lento futhi wena isiqiniseko naso sokuthi uyayenza egcineni kwakho konke kumele akhethe ukuthi ukhetha abantu phakathi kwakho noRelato because akakhona ukugcwala nabantu ababili ngesikhathi esi1 ake sithi uyakhetha ukhetha uLerato uzokwenza njani mina ngizoba right ngizobona ukuthi ngenza kanjani kungcono khona ukuthi siphume eqiniso kunokuthi ngihlale ngesilini ngavumelana nawe because nginalento ukuthi mina mfethu umuntu uma ngabe akasakufuna akutshela ukuthi akasakufuni kunokuthi akwenza isilima lokho ekushaya isindiyane awuyena lo Babe. yeah babe Insa. So bra kona ma. ha Ka di camera again. Baby. yeah Wetsala. kubiditse sawubona mfethu Sawubona buti. Njani? Ngiyaphila. ngiyaphila igama welcome kwaDlamini ubhuti bani Ke nna khotso. khotso ne okay usisi uyamazi Yeah, ke motho wa ka o. okay kumuthu wakho awusaka nokupa ubole yena mfethu Khatso Hello. agro wa bona kontleng ra o sale monate ga le go confront go botse sore o zolalela Lerato na o ntse o gana o phia that's why o bona ke bitsetse batho ba hore resolve taba ye cause nna khatsetse ka taba ya hao Kanti baby di ding ga qeta ko boleletsa ona next etsalang ke re ma. ore ha ona next etsahalang mara last week ke ile kwa ka tavening ka le thola le pizza dutse mo di mahao as le sunana No, baby ke go tsa tavening everyone ba too excited. O tla batla tlo dula di maka. Ha ke da ke jwale re no jwala. So letawa ke letawa. So o blame ntho tsa tavening. Azangwa nthola ke na lena kompeto mos. ha maybe phela le robala ntlong ya hae a ke re ka se motliseng ntlong gore ke teng Baby. Ha o nchebile nka nna ka tlo jolla mara ne ko nona ke o thetsa ko botsa gore ke o rata mara.
be ke tseba o nrata mara no a ke sa tseba bebe go tlo nna blame a ka tlo ntlisetsa di-camera godman ha ke mtsebe le nako tsebe o ntlisetsa batho be Ebile ha ke batle ho tseba, and again ntho ena o isa e tlo hlella all over mfethu cause ke kgale ke try o bua le wena o sa batle bua le nna o ntse nketsa selale o ya kwa so that's why ke ntse so today then wa sabitsa batswadi ba tle mo fatshe re tlo bolela le bona batswadi ba ba siyo me re thoma o jwala nka se tlo lapisa batho ba bagolo wa bona baby ntho ya ka le wena batlo etsa e be difficult go boleletsa ha ona next etsala nna le between le motho and o go dula go file phone ya ka o dula o bona everything o tseba le password ya ka ke la bona qoqa le motho wena na le popotana le phone la nga lona e re ke kene mo ke batla o tseba ne e re go botsise potso ne okay bro if wena o tshaka ne sure o thola motho a go tavening ana le motho ba sunana o ka fila jwang mo ke tlo a o le out so o ka fila jwang ke trapa tsotsi so because yena hana matla o trapa why ya sa trapa motho he ka a utlwane le motho o utlwana le wena so hana matla o trapa wena so etse jwang yena braga bo motho nana o a tseba immediately the time ana fihla a kreya motho a dutse dimako ke la ka shift ga vaya le o la shift o le wa shift like o jumpile o tshuile ke ka ba ke sa fitla be tlo tswela pele ke motseba mangoro bo ka se botlo o fitle ka 9 ntle o mpotsa go shapile selala baby ke mo bona baby motho a nke gona dutse honna mang le mang a bona ko taveni mara ne le sunana uthatha gore wena le yena ne le sunana mara hang ka ntho ena umsu o ra inka vele ke understand ma kiss braya kiss so le yena ka etsa braya ka mona na ke batle next ka yena wa bo so una hana ore yena o batla wa batla ka wena braya mara na o bua nete a ke jole next wa tsa ke mo jole wa bua maka o tsaya wa bua maka ke so no bua maka no ke bua maka no o sha ulishana wa tsaya I'm telling you no ulishana ke maka ntwe e buang braya ka bua nnete mfethu ke bua nnete wa o dlala ka so ha ke dlale ka yena o dlala ka yena wa tseba ke mo fa everything because ani mkhotswana le so o dlala ka yena mfethu braya ke rata go re tsaya ka pelo no awumrati no umrata before no umrati sing no baby no yana o dlala ka yena braya ka ke mo rata mtho lena wa tseba mana o tsaya ka mfetha ke kopa o etsa ke nga o ntshepe baby a ke utlwisisi ntho e buang wena a sa o tshepa for everything o e hlokang le nna go tshaisang ka yona ha o fi o mo tshwantse go tshwantse o fitlha ka yona ntlong ha o fitlha ka yona which means o tshoma ka yona mo go tla ntlong o shapa A1 fela wa robala nna ke etsa jwang ha o ka ruta wena o kgotsofetse nna ke khotsofatswa ke mang baby before o tlo kgotsofatswa ke mang yena before ko o bua tsone tse tsa gore ke shapa A1 ke go tsa merekong ke bereka ka thata be o bereka ka thata mmereko no tsha o tswa ka 5 o sa fitla ka 7 o fita kae ke na lo tshwara bo di private job braya ka ne so private job ntsaka wena o mashaya wena no mashaya wena a o le mmereko no wa itshwara o mashaya ka o bona mfetsi a ke tshwara phone ya hao jwang a le mmereko no wa itshwara phone ya ka ha o shapile na gore tshwantse o fitlile ntlong ha o sa tshwara phone ya ka a nke go tsa nene a ke lo sebetsa di private job nene o thole gore phone e kwana ke batla gore ke sheshe ena ke nana gore ne ke rabe di phone private job ntsaka no wa tsa mosebetsi wa ka o shesha jwang ke re or maybe wa irekisa ke rekisa kwa yana nna ke rekise a ke re bona mosebetsi o tlo o etsa gore o ska tshwara phone ntse o le busy o nametse o juluka mara baby o etsa jwang ntho so ya go mbitsetse di-camera mfetho because I tried to bua le wena ha o mamele ha o mphi answer ye ke tloga ke nnete ke ga ke mo jolle ke jolle le ena fela a bua maka so dai tlotsa nnete nna a retse sona a re tlise relato kopa o tla o saka ne a re sho siswami motho ao ke o ke a gotso gate re nna le wena ba batana and nna ke mmotsa Mrs. wa gago gore nna le wena re tsebana le seng lwen a o tsaka bua nnete braga wa tsa ke ngwetsala oh sharp kopa bua nnete mfethu baby girl kortes ke o rata ne but the problem e one fela every day ha ke batla ntho o mfa one ha ke to bo robana motho ona na ke ena gona go driver crazy wa gona o mfa bo ma 4 nnete keo wa gona o mfa bo ma 4 wena o tlo mfa one jiki
ha ke re baby zwakala o tlo mpolelwa kgathetse so Khane wena o batla ho nja every day? mare before ne re kgona at least re kgona ho pusha fethu o batla nja every day ka re ke nna papa no Ya a ke kgathala go ntho e. le o tlo Every pele day, kgathala so na every ke day, tseng so every ke day, tseng ha ke ja every ka day. thoko ha Okay, wena o tswa go nthabisa nna ke batla o mpotsa re kgathetse wa re le nako batla o mongwe ka motho re wa tloele tswana ntho e. mfa wane fela mos ke tle ko o fe wena ke re kwena o thomileng ka lelo tsa gago o mpotsa Mfa re one tlo so wena ka lebaka la hore o fa one then wa bona hore o le better o ya kwa tsa ke ntwena na ha e je papa ne and immediately na ke hloka cheka ne ke mo frere ha ne ke mo frere ke re ke mo rata next re ke mo rata me understand hore ke rata ntho ya hae amfe ntho ya hae why no sambutsi nnete he hore o rata ntho ya hae seng yena from mathomong why no sambutsi nnete braka o ke se fitlushela motho fela hore hello baby ke o ka rata ka etsana o bue o nnete ba bang but nna ke mogitse ka mo rata sharp yes ene no Nna ke mo rata no mjwetsa leshano obviously ke mo ratela hore ke batla die if ever a nsukudisa ka yona ke tlame ke jampele next door ena Also, la penke se dule ke ja ntho morogo every day braya lerato wena o itse ya o so roba le motho a ke so robalele so o bua maka yena ha o so ga ba le o re yena o mo fa 4 o thola 1 ko o wena o mo fa 4 buba bue nnete ya o so ka man bua nnete mfethu ke re robetse nna le ene hanga hi guy like 4 times 4 times mara baby a ke re le wena wa tsa why no pika so why no pika ya habi nna ke batla Mara o kopa o ntshwarele, le utlwang ka ene seng wena no why no sa khona bua nnete wena ha o khona bua nnete wena ka wena ai ke kgona ho bua nnete la bona gore letsa sisi a so stlatla ba fethu limetsa stlatla a so why letsa so yena ba fethu especially wena o thaka man no mara braya ka nna point ya ka ke hore braka ke batle motho hore ke phela le yena ke robala le yena kompeto one team o tlo mfa one umfa one ha ke re swakala why o sa bua le yena he hantle khale mfethu ke mfethu bolela le yena khale ke bolela le yena a mamele why o sa mtlwele khale before ne re kgona ho tswa ka fela ga groove khutle groove go be mnate even though la re sa ya groove go be mnate ko tlung ga re qetwa etsa di house chores and stuff re ba busy no jena why no o sa mtlwele if wa bona o re wa o sokodisa motho ona ke se mtlwele cause ko tlung o hlokometse ho nqa oh nna ke housewife ke room divider nna mme re mo wa go tlhokomela ntlo ya hao ha o room divider mfethu o metsa yona mfethu o metsa room divider ke be housewife ke tlo nyala because mshini ke yo o tlo nyala yena la Mshini ke yo. ke yo mshini ke re mshini ke yo mfethu wa vaya a tsebe lo clean a tsebe fiela mara mo wa vaya ke be mmede mo ke ra mo wa vaya ke re mona shopa go bo ma 4 5 yena na le talente nyana at least ibile wa tshega kgotsa ke tlo shapa ibile wa tshega mfethu le ntloela gape ibile wa tshega baby ibile wa tshega ibile wa tshega mfethu ibile wa nyanyeka ibile wa tshega ke batho ba hao ke batho ba hao emanyana wena ke batho ba hao ema wena ha ke dikeni braya ka go thibela mang wena mang ha ke jole le bona mos wena jola ngibona wena jola ngibona emamona okobuhle manje i wrong lento yenzayo mfethu Mara ke re le i wena wrong ke lento phosong ya yenzayo hao. woza nawe uzomala ungabalekela indaba zakho i wrong lento yenzayo nke se ke mojita manje umujita ke deserve bo maso 4 7 bekufa one umfa wana pete tompotsa go gadisa all this years bekufa I one cried ni mal man ke batla ke pete khona le ngwana batho awutlwele ngwanole mfethu mtlwele kuba mtlwele tlela ngwanole tlela ngwanole na o ska bua le nna bua le motho ao no kgawane wena wa mara kwena robala le motho aye kwena robala le motho aye akere akere robala le motho aye butle man wena ntlogela ya ke pele wa bona jwa tashi mfethu ditaba no so ke kupa utsiba wena uthaka ne ke kupa utsiba wena mfethu batho bathi ke ba ithu mfethu o una uitse na le 3 years ujola le yena mfethu Yeah. ane a re na le 3 years le jola o jotse le yena na ke kae amtho eish so ke na le bo ma 1 year and 3 months gore wa ne ka ofela o jala ka ngwanong anke re o qalletse mathata butle pele o tlo batla shapa ngone mo molematse mo no a wa inahana eo ha le matsipelo ya ka senya a wa inahana eo eish e kgone o ibonang no ha o batla go le lokisetsa ntho tse ntlo ha o ona tlwelle di-camera so mfethu re fetsa ona mo akere kama efele yona mo mo re fetsa ona ya so phakathi kwabo boyithu mfethu then nonsia kae
Re lokisa bjang tabene? Itle pele wa bona le wena o tlo senya taba tsa ka no. Iketle pele. Sa mpotsa so. A ke re o kwano latileng o itse ngwa re wa nrata a ka o lata nna. So a ke itse ke o So rata. if wena o tsamaya le yena o kwetsahala nga Ke yena wa tsa ona le contract ona lo re fela nkere. ne le signile contract le yena Yeah, kinda like. wa tsiba le yena ne le signile contract Kinda like wa tseba nkere mo le wena wa tsa gore ke na le motho ke phela le motho ko tlo. Okay, so no ya no nya kompotsang ha botse. o reng o yena Nya kompotsa. Ha re terminated contract mpe wa bona no check ka bana le motho over the camereng. O shoka ntho e buang. O nana jwa. Shebe matlong o mplela o shoka. Ko shebile ka mahlong nana. Yeah. Baby. ha o sambatla No, a ke tsebo gore ha ke sa batla motho. Na ke tsebo ke ra yena o ra o sambatla ne contract. o e re ke botse so re ku ke ya o sa e batla Arabo ska tsha. ya ka e so bua Wa tshega. no Okay, ke kopa gore ke lokise no fetola putso ya ka ke re kuku ya hae so le shapo ka yona na e braka ntho ya e goriwe. Ko e goriwe braka mara anyway. so sa tlo gutlela o yona Ke shapo ka yona ife ba aka gona ho mfa ntho ke batla. if a gone gutlela o yena If a sa gone ho mfa ntho ke batla then ke tla continue ka life ya. wa utlwela sisi wa ngitswa izwela Are yetse se. Ya izwile. Tlogela nna. miyeke msumbamba sumtswara mhlele Tlogela nna o tswele pele wa mpona ke ngwanyana. Ha ke tlapile mo ke tswela strateng ke tlo Yeah. bona ba bangwe ba re ba tlo nrata o feta wena ke. Cause on senyetsa ya kona. O shoka ntho buang baby. Are tlogela nna. Mara bona baby ska ba tlo isa ho. Bone e fedile taba ka lwena ne. Wa bona no jo batlang on senyetsa relationship ya ka e mnat. Ka baka la ntho ya ha e mnat. A bukepele semna. Are stopenyana. so mhlwelo vali motho wao A braga mpe ke vile motho wa ka once. Wa ba ke kgona decision ke ya mfetho nna ke di game so wena o reng ka Nna ka sto fitla mo life ya ka a itirele anyhow am fetole anyhow ana fetola ka teng. A britsa ba tlompotsa ra o tlo like o tlo so o etsang no o tlo etsang no ke tla montsha ya ka le yena iso fela. Ai so fe. Mo nke he o motsie ke wa ke ki. No fona Tsamaya. ha o tlatla ke itse re o tlatla. wa tse tlo gutlela wena Ke a itse re o tlatla. e bana. aha ai ne ana ke sharp O batla tlo. Ana ke grand. o re yena wa tsebo re tlo gutlela o yena wa tsebo Ai khona baby. Nna le wena re tlogela. Ai felle mo on senyeditse 3 years ka moka. Ko e fela so. So if A sho jwang. ke re wena 1 year ka o fela ke ntse ke tsebe. o ntse o le busy le re tsa jwang ba fethu le fetsa jwang taba e Es braga ne. le fetsa jwang decision ya hao e reng Ya ka decision. Nna ke sharp. o shapo ka yena Nna ke sharp. Bona baby. Ke nna ko freile. Ke nna ko freile. Ga o tsela o shapela di camera. Ke nna motho tla o Ha ke bolela sa o ho. batla o fela. Ha o mbatle ke nna ko freile. A ke re ke motho o mfreile yes ka pela ra ratana. After mfreile wena wa ba le pilo engwe ya o rata motho mongwe. Ha wa mfrey. Ha wa mfrey. Ha o tlo mplela ha samba. ka sakufuna usekutshelile Se ke cheat. no usekutshelile usekutshelile uzomenzani usekutshelile usekutshelile asakufuna ngithi usekuphelile ukutshela kanjalo manje and ngeke uzumenze lutho Hayi khona. ngeke uzumenze next Wabona. yetsala yena no ibile Wabona lwena ka yetsala no Wena o wena namanga wayikhuluma manga wena wayikhuluma manga Then why no so vilapa ntho ha ta mere mtaba zo. I try to bua le wena ke. No vilapa. Ha lo ko bolela ke re Ka tshwantse ke baby. jwa every day ke na papa. Nka se jwa every day. Ya khathala ntho ya khathala. Kanti relationship is all about what? It's all about to have a Relationship is fun. not about sex. It's not about man. Tshwantse o nrate the way ke leng ka O teng. rata fu. Sex umrati nomrata awuthaka nomrata awusamrati no awusamrata no no so rata relato no awusamrata unhlonipha the worst part awunhlonipha fitla mathaveni ba tsebe re dula le nna ka ntlo le busy la ntse le busy le bo relato ka ra Le ke nna kutlwa kore eish hloya ka braka. Le tla ntshwarela bafetu nna ke a tsuba ona pela di camera. anginandaba mina noma ungatsuba mfethu itsubela wena sisi wami ngicela uze la mfethu ne ngicela senze kanje uthe decision yakhe ithini ngalobhuti hayi mina senge right ngaye ya ngoba shuthi nginonyaka wonke and some months ekwenza isilima ne ngicela wenze kanje sisi wami ne if uyaqhubeka kubangela isicefe ipolice station khona protection order kuphela mfethu
police station i-protection order uzophuma kwena yabo ukuze ungalokhu uyibangela ukukhuluma okuningi. Police station protection order uphume kuyena mfethu asale nomuntu wakhe because obviously umuntu amthandayo nangu yabo usemncane uyi beautiful njengoba wadusha ukuthi mawuphuma uthi ake ungatholi 510 yamajita ekumisa azokumisa. You understand? So yekela uMathaveni lo ngenxa kanlo phuma kuyena. Bangataso ba re shebile di camera. So awusihambe le we udiyetsa unshebisa ka bona Thaveni babe batle so a ke re majwale batle ba mpotsa gore wena o dutse ka ntlong yena o busy ka montle. So ke batla o tseba ke bo mama bona batho ba ntse ba akunandaba usala uboni mfethu. The worst part unapopotana oyifihla ngore ufonele yena umfeye o tseba ngore nka se thole next moara yona. Ayenziwa lento yenzayo mfethu. Ayenziwe next ayenziwe siswami ngiyakhulula ungahamba mfethu. Hayi nizobona nenza kanjani. Ana braka eman kopera daide ngefele no tse bona no tse ujotsa mang now ka baena ke bolella ngwana efele ne a bona o tse ba ntlhambazitse jwa now a o tlo ntlhala ka mkgo a o ntlhale so a go tlhale jwa o ntshengeditse nako phela lena wa bona ke a lona nna ke sa ikene o tsepisa maudimo le mafatsho a tseba rena ke bloma le motho nkere you know that mara ya ka iso wa tseba le wena gore nna le wena ne go tswetsana fela nkere no tse bona no tse ke senyetswe no tse motho a go ngadi ka baka la wa sa kwala mlomo fela mo bolello ga ona next etsala aqamba manga gona le ntwe go bela aqamba manga ntwe e dirahalang fela no batla boa maka no bra ka ntwe ke re ga ja ga phumula fela phumula mo wa ja phumula melo cha o itlwaetse ntwe etsang bra ya ka atsa mo lefatsheng bra ya ka o tlame go tlo ikwalla bra ya ka ntwe a je papa that's why ke re wena o itlwaetse ntwe etsang a se ya mathomo ka lerata no bra ya ka itse keng e qadile after gore ngono ankhathe dintho tse le gore ka di bala not gore ne ke batla every day bra ka ke batla okay no tse gape le wena no tlame umtlohele mfetifo wa bona o finto o batlang tlohele utso uyena bra ka ina ba ngono o sharp ngondo ngobutse o khona ho organize dintho tse ulahlekelwe ke mfethu halika lavayo hayi vayang bafitha hey nna ke sharp ka lona ke mnati hayi ke grand indaba zomjolo sabathe silungisa ngapha kumoshakala ngapha uphesha ngapha kubhoboka ngapha uthi uvala ngapha uvuleke ngapha asazi ukuthi kodwa sizoqhubeka silokho esizamile ngoba ukuyekelela ukulahlela ithawuli into engeke izisize esingakwenza bafethu njengeDuyaza TV ubuzama kuphela akukho okunye nizibonele nizwele gxintshintshintshi vum 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 kanje